खुरमजरी ISTV की पाव यंगमिरी पुनमपु ताराम ओक्सरी औजहानबदा मरबा पाव मणिपुर की अपुनमगी सक्तम कायन बाबार सरकार सिलक्लबदी मणिपुर तमथीब इरांग थोकपा मसुंग लानदतना अतोबा लैती हाइना यूसेम मसुंग अमुकोन हाइरी मणिपुर अथुबा मतमदा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमलिंग खतुना हायर एजुकेशन की फिबम हेना फगनब होनरगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर ने फोंगदोकरे अमसुंग मसु कयागी मई कुमई दीपावली पांगथोकली हौजिक मपुंग पाव भारत सरकार अमसुंग NSN IM ना शांति की वारी सानदुना वारिसिन पुरनब होनरिबा से यूसेम अमसुंग अमुकोना तारामना ओई अदबो शांति की वारी सानब असिना मणिपुर की अपुनबगी ngangkhai kaiba yaba thabak amata tawrpa yaroi मियाम की अपामगी मायोक्ता भारत सरकार मदी नागान थबक सथक्लबदी मणिपुरदा ग्रेट जोन अपराइजिंग दगी हेनबा मिसिमेना की थौदोक थोकपा मदी लाल नतना अतै लैती हाइना यूसेम मदी अमुकोना फोंगदोरकली अखोई अपामगी मायोक्ता फिरे लोकबा तारगदी अखोई ग्रेट जोन अपराइजिंग दगी हेना चावबा अचौबा इहौ अमख थोकांदा महौ लांगपो मिसी मिना कयाम खक यावबा अचौबा इहौ को सागरनबगी दमुदा कोई सेम सादनसु लेजरी सोयदनबगी तौगनी बा हाइबसे थमजनी अदो इरो लोइबो ओइना अखोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा हाजिनिंगबदी करिगुम अखोगी सेंटिमेंट सिंग असिगी वांगमदा अमदी अखोइना चंगजलेब इहौ सिंग असिबु खंजिन उसिलनदना करिगुम लेबा तारगदी अखोई प्री मर्जर स्टेटस अखोई डिमांड तौगनी मणिपुर की लम की अपुनब सक्तम नागा इंटीग्रेशन तौबदा कायब यारो मणिपुर बु मचे तहनगे खलिबा इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग नागा की मियोय खरे से मणिपुर मियाम न मतम पुनमकी एकनबा ओइना लौरगा मदुदा एकनबा अमदा एकनबा अमन तौगदब थबुक तौरप तारगदी मदु लान नतना अतोप उपाय मत लैते हैबसे मणिपुर मियाम की सेम साबगी मथौ ताय हाइना अमुकोना लौजै अमसुंग मदुगी दमकता अमुकोना मंजिन थाना लेपकने सथरिबा शांति की वारी असिगी मतंगदा सोशल साइंटिस्ट दानवी लाइस्रमना नागागी दावीदा टेरिटोरी की वाफम यावरप तारबदी अकाइबा मदी मांगजब खया लाकनी हाइना फोंगदोरकली टेरिटोरी यावरगा रिजोल्व ऑफ दिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है स्टेलमेट ओइना होजिक यानदना सुम लेरिबा स्माइ सुम लेबना फने खाली मरमदी मा येकनबा याम सेमग्रे हाइबदी खाबलांग यादे NNC यादे मैतै प्रजाजिंग वारोरे इ यामरोइना ईस्टर्न नागालैंड की कांगलुप मंगा नसु मी लाख मंगा ने हेना मंगोंदे याद्री सिगी मतुंगदा रिजोल्यूशन अमा रिजोल्व तौरिनेदना टेरिटोरी याव सोल्यूशन अमा इंडिया गवर्नमेंट पीरगदी मदुगी मतुंगदा थोलकदबा मोइदा तागदबा दशा म्यामदो माइक्रो नागादा दैट इज नॉट द मेजर नागा that is to the micro naga pick khama naga gi kangbu jingda north east ki Arunachal Pradesh ki adegi de Assam gi adei Manipur gi eastern naga gi miyam jingna mongonda yeng kadaba du gi khalur kanda idi mongonda stalemate is more better than the resolution na haininge अमरोम यूसेम अमुकोगी प्रेसिडेंट फोंदोरपदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप मसल की मरक्ता पेंदब कया लेरबसु पाउ फाउदुनदुना आइखोई मसल अमत ओइना नुंसी सानना हिंमिनबा पामी फुरुप अमगी अपेन पेंदगी वाफम खरगी दमक तोखाई ताबगी वखल लाखपासी मणिपुर मियामगी लाइवक थीबनी हाइरी लाइबाक अम सेमगनी हाइदना मखुद खुलाई पाइरंबा लालौलु फ्रैक्शन अम खकी मियोय खर थेमनबगी दमकता इंडिया की अवांग नोपोक्ता लैबा असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर लेबा नागा सिंबु पुनसिलगा नागा इंटीग्रेशन तौगनी हाइना हाइरकपासी यामना लाइबक थीबने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम चेकिंग गदबदी कईगुम मियाम के सेंटिमेंट मियाम के अपामसी की मायोक्ता कईगुम खोंग थांगप मतमदा मतुंग तारकपदा नत्रगा नोंगालकप नुमिता मणिपुर करी ओइगदगे बट अमसुंग इंडिया करी ओइगदगे हाबसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना यामना खंथन थबक तहोनिंगी दानवी लाइस्रमना मणिपुर की सबसावा इतिहास लैजै मसिदमी खुजो खरना लमखांग इतिहास सेमलगा फुरुप अदगी ओइबा वाखलोन मांग थारगा दावी तौनब होनरदबनी हाइना फोंगदोरकली मणिपुर की मतंगददि अखोगी हिस्ट्री से मसी थोखिबा तसेंगना थोखिबा वाफम गाक्तनी मसी कनामतना ngasi मदुगी इतिहास तो अमोन हाइजनबा यारोय अदुगा if anybody they wanted to write a new history without facts achumba yaudana इतिहास इबा इतिहास नते aduga yes if we want to write a new history it should be in the hands of the 36 communities of Manipur gi leiriba hoi kanglup kunthra tungna semba Manipur gi future do aduna permanent peace hoini aduna tabada some section of the interest Indiana su miyeng sangoidabni aduga moina su handokadamni
Manipur gi higher education sakot na Manipur da athaba matamda private university amaling lagani haina education minister M Okendro na ngasi UNACO gi taramatoi suba foundation de gi thoram da haigre Kongman zone 2 da leiba UNACO gi complex ta fang thokiba thoram aduda education minister M Okendro Manipur Olympic Association gi president Bijoy Koijam Manipur gi DGP Yjoy Komama song UNACO gi managing director and Iravantana thorongi maru ba mi saksing oina saruya ki Tharom asiga loinana UNACO school yani suba block sana na minister na jatra hulam ki DGP Yjoy Komana Manipur da smart class ki sanabi ama yamna kana lakle asi miyam gi oiba wakhalonda afaba khongthang ni haina khalabasu ma ki oina di masina ojama di mairui ani ki marakta lainari ba mari adu lapthuk narakani oja ibasi mairu singi role model amani Matam punamakta ojama di mahiru singi marakta afaba mari adu tanadana thambana afaba mahiru pothoba ngamgani haiki Bijoy Koijamna UNACO na paikhalakliba chawkhat thawrang ki thabak singbu thagat pagalunana tung koina miyam gi afaba thabak kaya tawrakani haibagi thajaba thamki UNACO gi managing director and Iravantana Zua Haganba Manipurda masa masana aningba apama mawongda yum kai sabagi thabak satriba asiga marilenana miyeng sanganingi mafam marang khangdana awang mayum kaya sakmana liba asina mamal yamlaba miyobagi punsi maram sadana mangkhiba yai UNACO gi oinadi akangai kaya gi ayaba lauraga ngasi phawada building sing sabagi thabak sataraki masina UNACO gi oina lairiba building singda akai toi thorakani haibagi mi painengai karisu leiti aiki Education Minister M Okendro na tha taruki manungda education awanba ahoma kaya purakani haibadu miyam gi pautak matung ina kharamakhaidi awanba purapa ngamle Education phaganabagi damakta department asigi email da miyoli sing kayana suggestion pinarapa leptri Manipur da lairiba higher secondary singi manungda ahan bagi oina higher secondary kunma thoida vocational training piba hauragani Manipur da higher education hena sakhodana ba private university ama atuba matamda linglagani haiki yamna Manipur da private university international figure da label laktore kai jaga ga identify tore Manipuri khoisu no jaga no modi Mipal tangdaba education to mipal tangdaba excel to mipal tangdaba economy to mipal tangdaba state ama habido enterprising oiba new kaya ama si hobalatuna ai ine hingi ga ai yere pa ki ai giram dham ye gi Manipur gi dam ta torun da tai ga khandi ba tare ga di soi da ipai puna bajana thambira ba koi Manipuri koi gi apul ma gi sector su kai roi Sahi khuding gi pangthokna lakpa mai gi komai Deepavali Manipur su pangthokli ngasi ayukta gi hauna Manipur gi maroi ba kaithel kayada komai asigi damak pangthokna gi damak sem saba gi tabak satanaki nupi angang khaktana komai asibu mafung phana pangthokna gi damak IMPHAL gi maroi ba kaithel oiriba khwarimam bazada posai leiba laknaki makhal kaya gi mai than mamasong bamula kaya thadana komai asibu hena mafung fahan ki Maikai kaya de lakpa miyamna thangal bazar amasong pauna bazar gi lambi singda paktakna lakpadagi Manipur police amasong traffic police na miyam soida ngamdanaba ngakusen bagi thabak laukhatki Namidangi matamda bazamanu da leiba dukan yauna yumthong da mombati amasong makhal kaya gi mai sing thanaki mai yengba lakpa miyu sing lambi sathok sasna nungai na ba bazar manungda gari masa amasong sakamari panma gari kaya traffic police na changan gide loinana namidangi athengba fawada thongundaba thaudok thobagi paudi laikhide Etias ki lamaida nongda lairel pakhang magi matamdagi staralaba sanaraklaba mabungna masal sakhobagi thoram ningol sakhowana lakpada lamdam asigi nongayai phaba ingna sikna hingminaba oirasano haina hill areas committee ki chairman Saltulen Amona yapa pauzil pirakli sahi magi manungda amuk khaktamak lakpa ningol sakhobagi pot chai leiba lakpa consumer singdagi karbola singna mamal hena lobi kanu haina consumer club manipuna appeal tawrakli club asigi general secretary and purna sandrna thador pachirolda pot leiriba miwe singna su piriba paisaga leiriba pot sanaba haibadu kumna yengbiu karigumada singnaba lerabadi consumer club manipur pau pibiu natraga wakar piu hairi amadi ningol sakobana lakpada lamdamasida ayingba atapa tangdu laithaba khunai ama purakpo oirasano hainaso pauzil pirakli Amaram the Ningol Sakobana lakpada social welfare and cooperation minister Akoizam Miravai Manipur Miyamda yapa pauzil pirakli
Numit asina lakpada miyam punamak haksang phana nungsi sanana puksel khoijel tinana hingminaba amasung hena saukhat kunai ama purapu oirasanu hairi CPI na thador pa cherolda ningol sakopana lakpada thamoida nungsi sanaba ningol oibi singbu luna sana ikai khumna yengbi duna nupi singbu ngakpi senbiduna manab hak phanganabagi ithil hena sesinba oirasanu haina pauzil pirakli Manipur Pradesh Trinamool Congress ke maikedagesu Vice President Oiriba Case Joy Kisanna Fajakraba Sanabi Asibo Ngaktuna Iramdamgi Top Sanabi Asi Malem the Ulasi Haina Miam the Pauzil Pirakli Ngarang Numidang Tidim Lambigi Infal College Mapada Bom Pokaibagi Tauta Laikidraba Mulnai Kom Apokpa Saito Komgi Asibang Sang Imung Manung Comrem Union Amasung Comrem Students Union Gimut Singna Home Gisar Supuriba Deputy State Minister Gakanga Unarba Matungda Aruba Matung Mangida Lokre Asiba Loba Lakiba Comrem Union General Secretary Arang Zatak Amasung Imung Manugi Singna Ngarang Boy Bom Pokayanduna Misam Hatki Bagi Tawangasi Yaningde Mi Kuna Taba Matamda Vom from Duna Missimina Tawan Maibasi Terrorist Ki Tawangni Fongdoki Ngarang si Ate Topolam Yamna Achikpolam do Ordi Dasan Ekoi Gi Dasani Hainadum Pintoki Bayai Tawutabu Public Place da Kogi non state forcing su Sumaina bomb plan Toroga Tawi mo yam say ko yam nungay sa yam strongly condemn tawi. The state government gi side tasu masigi even yam na chawba sarusuna tawase immunize to bungam na base is a great mogi kano ne soy bani have so haijaningi basi thangai seng na asiba hakchang se law sira haina khalam bani adubu home minister na su hayeng pung tara phawboda positive oiba responsible pb ge habani na ekoi se yare haraga lok thokjaba Amarom the Comremston Union Thador Pacherul Amada Security Force da Atamnana Target Taurabasu Lamdam Asida Misam Prazaso and Maibasi Miam Yaningai Oide Soglamamadi Sirabami Singda Matik Saba Ketiperon Pigadabani Asuma Tabak Thorum Sing Asi Yaning the Haina Cherul Thador Clay Manipur Legislative Assembly gi Estimate Committee na State Government Paikat Liba Sakwa Taurang Singi Tabak Sing Monitor Tabaki Saruk Ama Oina Estimate Committee ki Khombu Amana Monitor Paikat Liba Sangwa Sabaki Tabak Sing Yangsin Kre Khombu Asida MLA Dr. NG Bizoy MLA Bisozit MLA Yam Thong Hau Kif MLA Karam Siam MLA Nonglung Victor Masung MLA RK Imo Yauri Kongsat Asida Mori ki STPO o Balramna Scott Taukibakalunina Yangsin Batarang Asigidama Department Kayagi Chief Engineer Masung Makoktom Official Sing Housing Mori Station Taudun Lady Heidi Mori Kongsat Asida Estimate Committee ki Khombu Asina State PW Dina Sagat Liba ADC Office Complex Mori Kunau Laikai Manakta Laiba Kuntram de Suba KB Substation Kuntram Doi KB Substation Mori Watt number 9 Amasung Wanda PhD ne Piriba Water Supply Mo Mato Amasung Mori Hospital Yangsen K Khombu Asina ADC Office Complex Ningtina Sarambada Apin Mapongdoki Adabu Miyam Amasung Kansan Oibasina Complex Asika Akoibada Security Matiksan Leitabana Potmang Simang Amasung Asobatolopa Yai Haina Mod Pongdo Lam Kibagalonana Security Matiksana Pinanaba Propose Tauki ADC Office Complex Asi Ningtina Sarabasu ADC the Sinadri Lunan Office Asi Salaina Bagida Maru Masak Maral Singh Amata Laitri Matungda Warina Mori Wat number 9 the Satuna Mafamata the Ladiba Water Supply Scheme Yangsin Ki Lunana Mafamata the Tabak Tauba Staff Singda Mafam Adumaktada Laishiliba Assam Riflesna Awaba Pibada Pianaba Fongdoraki Khombu Aduna Wakat Punamaning Tinataki Mori Hospital Satuni Hospital Asigi MO Insars Dr. Nandaki Sorga Wari Sanaki Insars Ki Maikaidagi Stop Awatpa Mai Pipamasung Masak Marawatpa Sing Powdam Naduna Pagat Hanbinaba Taksilaki Heidi Thasig Taramatoida IMPHAL West District Police Commando na Thangman area da Timumugi Tabuk Satabada UNLF ki kada ama fari haina SP Cherulaman Hairi Farbami Adudi Mutum Kennedy Alias Nawisa Alias Nongin Faba Chai Kunipan Apopa Lake Draba Maino Hobam Marak Irom Laikai Dagini Hausikna Dulalin the Levani Hairi